Ayibonge bazalwane, ukuthula kubazalwane, ukuthula kwabantu bonke emhlabeni. Ngiyabingelela abantu bakaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithanda ukwethula nje ubufakazi ngosuku lwanamhlanje. Ngizwe nje iNkosi ingithinta nje ukuthi-ke ngifakaze ngoNkulunkulu namandla akhe empilweni yami. Abantu bayabefakaze, uzwe ubufakazi busiba bukhulu uma kungathiwa ngizobonga uNkulunkulu ukuthi mhlambe ngithola imoto noma ngithenga imoto noma ngithenga umuzi. Kodwa ngizofakaza ngamandla nje kaNkulunkulu empilweni yami, ngempilo nje yami, umphefumulo wami usahlangane nenyama. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu ngiwabona engithwala. Ubufakazi bami bazalwane ngizofunda izwi elizosekela ubufakazi bami encwadini kaGenesis 21. Sizofunda laphana bazalwane kuvesi, sizoqala kuvesi 1. Isihloko sendaba sithi ukuzalwa kuka-Isaka. Verse 1. UJehova wamhambela uSara njengokusho kwakhe. UJehova wenza kuSara njengalokhu ekhulumile. Verse 2. USara wakhulelwa wamzalela u-Abrahama indodana esemdala, kuleyo nkathi uNkulunkulu abeyishilo kuye. Verse 3. U-Abrahama waqamba igama lendodana yakhe azalelwa yona, ayizalelwe nguSara, ngokuthi u-Isaka. Verse 4. U-Abrahama wayisoka indodana yakhe u-Isaka isinezinsuku eziyisishiyagalombili, njengalokho uNkulunkulu emyalile. U-Abrahama wayeneminyaka 100 lapho ezalelwa u-Isaka indodana yakhe. USara wathi, uNkulunkulu ungenzile ukuba ngihlekeke. Bonke abakuzwayo bayakungihleka. Wathi futhi, ngubani obengasho ukuthi uSara ubeyakuncelisa abantwana na, ngokuba sengimzalele indodana esemdala? Cela sikhulekenini. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu nomusa, siyabonga uNkulunkulu engcwele usigcina. Siyabonga Nkosi ngezwi lakho sisalifundile, uNkulunkulu engcwele, lisebenzise Nkosi empilweni zethu, ngoba lona liyadala Nkosi. Dala ngalo intando yakho kithi Jesu, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, obongwa manje bakuze kuphatha. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, ngizofakaza ngaleli zwi noma ngizofakazela phezu kwaleli zwi bazalwane. Igama lami nguMonica Nkomo, usisi Monica noma umama Monica, kodwa nje ngwakaNkomo isibongo. Ngizobonga uNkulunkulu ngomusa angenzele wona, ngokuthi angisindisa, ngiphe ukukholwa. Izwi leli bazalwane, ngisabuka nje impilo kaSara ukuthi uNkulunkulu umenzile empilweni yakhe ukuthi ahlekeke. Wahlekwa uSara ngokuthi nje angatholi bantwana, futhi uSara ethethwe umuntu obemkhulu njengo-Abrahama, kodwa akazange amtholele abantwana. Wahlekeka kangangokuthi uSara waze wafika esimweni sokuthi yena athathe isinqumo sokuthi kunokuthi umyeni wakhe angabi la magama uNkulunkulu akhuluma phezu kwempilo ka-Abrahama ukuthi uyomenza abe yisizwe esikhulu. Wazibona uSara ewumuntu wesifazane ongathi uhlulekile ukunika umyeni wakhe laba bantwana abazokwenza u-Abrahama abe yisizwe esikhulu. Wazibona uSara enguye isizathu sokuthi u-Abrahama akabatholanga abantwana bokuthi abe yisizwe esikhulu. Wasezezehlisa ngangokuthi azafunele u-Abrahama omunye umuntu wesifazane ozotholela u-Abrahama abantwana, ukuze izwi likaNkulunkulu lifezeke, abe yisizwe esikhulu. Wakhetha, wathi ebuka ebantwini besifazane wambona incekukazi yakhe uHagayi,
ukuthi angamzalela u-Abraham, angamenza u-Abraham abe isizwe esikhulu, cause ehlekekile nje ebona ukuthi ube yisehluleki, i-failure. Manje ubufakazi bami nami buhamba lapho, noma-ke mina ngingasiso leso sihluleki, noma ngingekho kulezo zicathulo zikaSara zokuba umuntu wesifazana oye wahluleka ukutholela umyeni wakhe. Akabonga uJesu, anginayo umyeni. Kodwa ubufakazi bami busendabeni yokuthi ubuhlungu umuntu adlula kubo, uNkulunkulu nje akuyeke udlule kulobo buhlungu, hhayi ngoba uNkulunkulu engekho kodwa ekhona. Sekufuna ukuthi umbone wena uNkulunkulu ukuthi ukhona kulezo zimo odlula kuzo. Ngizobonga-ke bazalwane uNkulunkulu ukuthi ungithwalile empilweni yami. Ngike ngadlula ezimeni bazalwane zokuthi ngasebenza nzima, ngahlanganisa, ngadinga nje umuzi, ngaba nekhaya elingelami engizenzele lona mina. Uthe mase ngilitholile leyo khaya noma lowo muzi noma leyo ndlu, yadliwa, futhi idliwa isihlobo sami esiseduze kakhulu nenhliziyo yami. Wathi nje hayi asithengise nje, angazi nje ngayibeka kanjalo, kodwa nje ngizombonga uNkulunkulu ukuthi kwaba buhlungu kakhulu emphefumulweni wami lokho bazalwane. Kodwa uyabona inhliziyo yakho ibuhlungu ukumfisela umuntu okuzwisa ubuhlungu into embi. Kodwa yena ngathi mangifika kulelo zinga lokuthi ngabe ngiyamfisela into embi, kwathola ukuthi ayikho into embi engingayifisa kulowo mphefumulo. Kwadlula lapho bazalwane, ngathola esinye istendi, ngaqala ukwakha. Inkosi ingisiza nje, ingilekelela ngakha. Kuthe mase kufanele ukuthi ngirufe, nakhona kungelula bazalwane, imali yakhona uyiqongelele izifike ekuthenini uphushe ufike kuleya level. Kuthe mase kufike ekuthenini ngizorufa phezulu, ngayiqongelela imali, ngahamba naye ekhaya, ngafika kwangaphumelele ukuthi ngirufe, ngashiya nje komunye ubhuruku wami futhi naye osisondelene naye nalesihlobo sami. Wathola ukuthi imali khona laphana, wayithatha wayisebenzisa lo sihlobo sami. Mase ngihamba-ke ekhaya ngijahile phela ukuthi ngiyokwenza i-roofing, ngiyofulela, ngayithola imali ingasekho, wathi uyithethe. Uze ukuthi inyama le ngiyigqokile iyalimala kakhulu kakhulu. Kangangokuthi ngempela hhayi nami ngaze ngathi hhayi sekungaphezu kwamandla ami, nami khona kumele ngikuthathe okungokwakho. Uzwe nawe ubuzwe nje lobuhlungu engifaka kubo. Kwadinga izihlobo-ke zangenelela zathi hhayi ungayenzi njalo, noma yena wathi akazi uzozama ukuthi ayibuyise leyo mali. Okay fine, maye ngasayibuyisanga-ke kunaleso sinqumo kwasekumele ngisenze. Sabhalelana phansi, kwakuDisemba noma kuqala uJanuwari. Wathi imali uzoyenza izoba khona ngo-Apreli. Wafika kuthe ngasuka-ke mina ngoJanuwari ngeza emsebenzini. Ngithe ngisemsebenzini nje ngaya enkonzweni ngelinye ilanga, ngafakaza nje ngempi engike ngahlangabezana nayo ukuthi hey, kodwa uNkulunkulu uyasithwala menathi, kunjalo sihlangana nezimpi. And then-ke mase ngihlanganise sengifakaze kanjalo, ngihlale phansi. Mangiqeda ukuhlala phansi kwangathi kune-voice, i-voice ikhulume ithi yona khansila leso sikwelede. Kusho ukuthi enhliziyweni yami, ngoba iqhamukele ngapha kuleli side, ingathi ngiya kulelo side ukuthi ngimphendule lo muntu ukuthi uyakwazi ukuthi imalini le umuntu la ngikweleda yona. Ngingakawasho lawo mazwi, kodwa ngiyakwazi ukuthi asekhona ngifuna ukuwaphendula. Kube khona futhi nje engathi kunento engitshelayo ukuthi akasekho lowo muntu, uhambile. Noma ungasali usukhuluma, uzobe usukhuluma uwedwa. Ngesikhathi sendlu kwafika ukuthi ngathi ngingaqalekisa, kwathola ukuthi anginakho ukuqalekisa. Kwaba khona nje amazwi athi njengoba ukwazile ukumxolela lo ngalendlela ekuzwisa ubuhlungu kangaka, wonke umuntu ozokuzwisa ubuhlungu kufuneka umxolele njengoba uxolele lona. Manje kulokho mase kufika imali, angithi angimxolelanga, kubuhlungu futhi ngithe akayibhadale, kwathiwa angisikhansile isikwelede. Kwathi noma ngithi ngifuna ukuthi isikwelede lesi sikhulu, uyakwazi ukuthi imalini, kwathola ukuthi umuntu akasekho. Kwathiwa ngingasala ngikhuluma ngedwa.
So bazalwane, indaba yami nje ngiyazi ukuthi ungathi istory, kodwa ngifuna ukulanda ngamandla kaNkulunkulu ukuthi abantu sinokubonga izinto esiziphatha ngezandla, kodwa ngizobonga izinto uNkulunkulu azenza empilweni zethu ekusithekeni. Kusho ukuthi-ke ngiyikhansile leyo deal noma leyo contract noma leso sivumelwano, ngisikhansile ngizwe ukuthi ngiyasikhansila, kodwa enhliziyweni yami akukhanselekanga, kubuhlungu. Ngiyibhale leyo ncwadi ngoba ngangathi ngiyabona ukuthi leya ncwadi ngoba sabhala phansi kwasayina labo ofakazi sasinabo, sasayina. Kwafika ukuthi nje kuleyo ncwadi kubhalwe ukhansel, kufake lesa sigcivizo esithi cancelled. Ngabhala nami ngakuzama nje ukufaka lowo cancelled noma nganaso isigcivizo, ngamtshela ukuthi hhayi ngiyakuthethelela naleyo mali ungasayibhadali. Aphendule nangendlela aphendula ngakhona ukuthi hhayi imali lana enkulu ngizokubhadala, hhayi ngizozama nje nami ukuthi ngenze something ngiyekele. Kodwa mina emoyeni wami kuthiwe ngimxolele, ngisikhansile leso sikwelede, and sakhansileka abazalwane enhliziyweni yami. Idluleke indaba yakhona abazalwane, afika u-April kunganyakazi lutho, kodwa ngoba nami sengidila noqobo lwami, kusho ukuthi ithe ifika leyo nto, kube khona leyo nto ngoba kwakungathi ngifuna ukuyidileya noma ngiyifake ngibona ukuthi mhlambe mase kusondela u-April, kodwa nje ngagcina ngiyibhalile incwadi ukuthi hhayi ngiyasikhansila. Kusho ukuthi mase ngisikhansilile kanjalo, ibuye into engathi iyangiduduza noma ngiziduduze mina ngithi hhayi kodwa uNkulunkulu sho ukuthi mangingamxolela ngempela ngiyikhansile le nto, uNkulunkulu uzonginika le mali siphindwe kabili, ngibe ngathi ngiba nethemba. Ibuye leya voice izothi uNkulunkulu akakweledi lutho. Kube buhlungu bazalwane ukuthi hawu, manje ngoba ngiyalahlekelwa kanti mina ngizotholani? Ihambe futhi leyo voice ayisekho uma ngisala ngibuza leyo nto, ngisale-ke bazalwane. Kodwa ngizobonga amandla kaNkulunkulu. Ngemva kokuthi ngilahlekelwe indlu, zifike izimo, ngikhumbula ukuthi ngike ngalahlekelwa zimpahla nje zokugqoka. Uyabona, ulahlekelwe impahla, futhi impahla egqokwa ngaphansi, ulahleke ubra. Ubra akukho lula ukuthi umuntu uma etshontsha ubra wakho uwubone, uma ungawubonanga ku-washing line. La engangisebenza khona umuntu engangisebenza naye. Kwenzeke nje angathi uyalunywa nje, eza kukhumula impahla ngiwubone ubra lona. Ngithi ubra wami lo ogqokileyo, athi hhayi akusiwo wakho. Manje ubufakazi bami entweni yokuthi into yami uma ingilahlekela ukuthi ngizobe ngiyibona ngamehlo ami, kodwa ibingaseyona eyami. Kwenzeke kulahleka amapitikoti. Ngithi nginekile impahla zami zilahleke nje, alahleka amapitikoti. Ngizohamba ngesikhathi ngizowabona esekulo muntu. Okay, inhliziyo yona ngoba iyabe ifisa ukuthi ngathi into yami lena ngiyayifuna back. Ngikhumbula ngelinye ilanga ngiyithola eseyiwashile eyinekile lapha ku-line, ithi inhliziyo yami naye wayithatha la ku-washing line, nami ngizoyithatha la. Kodwa kufika ukuthi kungenzeka iyafana, uma ungayithatha uzobe usutshontsha, ngiyiyekele. Noma bekuyiyo nawe usuyitshontsha back, ngiyiyekele. Idlule kube sekuthi mhlambe lapho kube kunabo 4 years 5 years back le kusenzeka le mpahla 3 years. Kufike ukuthi no ya lapho 3 years kufike ukuthi ngilahlekelwe ifoni. Makulahleka ifoni bazalwane, ilahleke nalo munye futhi esengisebenza naye manje, kudlule nje 2.5 years yonke idlule. Qhamuke nje ngelinye ilanga esithubeni futhi nje ayikhiphe le foni ayibekela, ngiyibona ukuthi ifoni yami lena. Hey, inhliziyo ngiyibuze futhi hayi wena ifoni yami lena yalahleka, yathi hayi akusiyo lena, inamba ethile. Ngithi faka i-bluetooth, ayifake ngiyi-check-e kweyami ngibona ukuthi inamba yiyo, same size. Athi nje hayi kodwa le ngiyithenge kuphi ziyafana, kusho ukuthi, but angavumi nokuthi ziyafana, idlule. Hey, umoya wami ungakuvumi nje ukuthi yiyo mani, kodwa manje angifuni nokumsukela umuntu ngimqambela amanga ngithi ifoni yami, nokum-accuse nje kanjalo. Bese ngifonela esitoro la ngathenga khona, banginikele inamba kuthiwa i-IME number. Ifoni nefoni ine-IME number yayo, noma zingafana zibe
size owodwa kodwa zishiyana ngaleyo namba, inamba efakwa for i-insurance, ukuze ngiyifonele ke leyo store singinike leyo namba, abuye ngeviki elilandelayo ngoba usebenza kanye ngeviki, abuye ngeviki elilandelayo naleyo foni afike ke lokhuze acela ukuthi ngimchajele. Vele ube lokho ehlala ecela ukuthi ngimnike i-charger. So ngoba nami nginalento yokuthi ngiyayisola le foni ukuthi ngeyami futhi ngifuna ukwazi isithi amasingirobha sithi at least wazi nje ukuthi yiyo noma kusiyo, ngoba ngiyibonile vele into emangiyibona isigugile, ngezwe ukuthi vele noma kuyiyo angisayifuni, isindala. Kodwa angikwazi ukuthi mase ngikwazi ukuthi yiyo ngizokwenzani. Ayicela i-charger futhi-ke ngeviki elilandela seqala ukukhululeka ngoba ubengayivezi. Uyiveze ngemva kwesikhathi eside, bazalwane, almost 2.5 years mangaphazami. Mase futhi nakhona waphunyukela. Mayiveza inhliziyo yami-ke ifikele yileso simo. Manje ngifuna ukubona ukuthi akusiyo ngempela yini. Kodwa akukho ukuthi makungathola ukuthi yiyo ngizokwenzani. Manje kusho ukuthi bazalwane-ke acele futhi i-charger, ngithi ayiletha ngu-chargele ngoba ngifuna ukubona, ngoba leya namba nginayo manje, anginike le foni kodwa ngibona ukuthi nayo akangithembi kahle. Phinda athi ilokho, ngithi hayi suka ilokhwane, uthi abantu, ngithi hayi suka, ngoba ngivele ngiyifuna ingalokhiwe, ngivele nje ngithi mangingena ngidayele le namba ezonginika ukuthi inginike i-IME number, iphume i-IME number leyo, zivele zifane kube inamba eyodwa nje, ngiyibone ukuthi le foni ngeyami. Manje angithi bengithi ngifuna ukukliya unembeza wami, manje use-cleared kodwa sekufuneka ukuthi ngidile naye. Sisemsebenzini, yena usebenza nobabakhe, umlungu ukhona, ngimcela umlungu ukuthi hayi sekonakele mlungu, lo muntu ifoni le yalahlekayo uyitshontshile nansi. Umlungu athi ngibhizi, ngifonela unkosikazi wakhe ngoba akasebenzele ekhaya, ngicabanga ukuthi mhlawumbe angabuya. Uyabona makuvela isimo esinjalo uyabe unethemba lokuthi mhlawumbe kune-action abelungu abazoncedisa ngayo ngoba phela ifoni yami yalahlekele emsebenzini. Hayi abelungu umlungu-ke lwana osemsebenzini angabuyi, nalowo la ekhaya angasiphumi phela ukuthi asihlanganise kukhulunywe ilungiswe le ndaba, aphume sekulate athi kimi ithi sizoyikhuluma bengahamba. Banike nje yonke isikhathi sonke sokuthi bahambe bayoyizama imizamo yokufihla le evidence. Kusho ukuthi idlule leyo viki, kube iviki elilandelayo abuye phethe ifoni efana nayo, size ofanayo kodwa seyishintshile. Umlungu asihlalise phansi athi ayidayile inamba sekuyinamba enye. Kodwa mina angithi into engayibonayo ngiyayazi, angiyifaniseli. Kwaba buhlungu kakhulu ngoba sathi sikhuluma lapho yena wathi egcina sayiphethe ifoni wathi no, ithi ngibiza umuntu mina engayithenga kuye, angiyitshontshanga mina, ngayithenga emuntwini, ngizombiza lo muntu aze lana sizokhuluma naye. Manje usebenza nobabakhe bahlanganyele bathi hayi why ungathi wena ufuna ukufaka amaphoyisa kakhulu. Vele amaphoyisa bengeke ngiwafake bazalwane ngoba umlungu ubengakasho emzini wakhe. Bahambe-ke bayenze ukuthi bacime leyo evidence, abuye sephethe enye ifoni efana nayo. Waba buhlungu umoya wami bazalwane, waba buhlungu ngaleya ndlela ngoba manje mayeseyenze njalo useyiphatha phambi kwami. Mina nonembeza wami-ke manje lo kade ngithi ngiyamkliya sesazi ukuthi le foni ngeyami. Ayiphatha ayiphendule phambi kwami, ayishiye ichajile, inyama yami ivukeleke ukuthi nje thatha amanzi nanka ayabila egedleleni, athele la le mbobo la kushaja khona ifoni ife. Kodwa kube khona into ethi izothi ngafa izobuya back yini ifoni yami, mina ngizobuyelwa yini, ngiyeke ngizwe ukuthi kodwa umoya wami ubuhlungu umoya wami, ngizwe ubuhlungu. Kodwa ngizobonga uNkulunkulu ukuthi ngimelana. Uthi uSara uJehova ungenze ngahlekeka, ngihlekekile bazalwane kakhulu ngale foni, baze bathi nje ngikhele singilahla ifoni kanjani, abantu baze bayidobhe noma bayicoshe. Ubona ukuthi angizange ngayilahla, kodwa-ke ungenzile uNkulunkulu ukuthi ngihlekeke. Angibuyelwanga yindlu bazalwane, angibuyelwanga imali njengoba-ke emalini kwasho ukuthi uNkulunkulu akangikweleti lutho. Angibuyelwanga ifoni, akushiwongo lutho-ke efonini, kodwa ngifundisa ukuthethelela. Kodwa into engizoyibonga, ngizobonga ukuthi uNkulunkulu ungenze ngahlekeka, walonda impilo yami.
Yabona i-age engikuyo ngingale ka-55, sengilanda u-60. Izimo engidlule kuzo izimo ezenza abanye abantu ukuthi une-depression, kuthiwe umuntu uphathwe yi-stroke, kuthiwa umuntu une-stress, kuthiwa umuntu une-high blood pressure, kuthiwa umuntu ufikele ube ne-heart attack, unesifo senhliziyo, une-panic attack. Izifo nje lezo abantu ezibafikelayo ngenxa yokuthi nje umphefumulo wakhe usuke uhlukumezekile. Kodwa ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi kulezo zimo engike ngahlangana nazo anginasifo bazalwane esiye sangivukela. Isimo engike ngahlangana naso bewuba buhlungu umoya wami. Kwesinye isikhathi kuke fike ukuthi ngikhale, noma ngithi ngiyakhala bekungakhaleki u5 minutes, bengisathi ngiyakhala ngingakathi ngiyabeka iphika kabili kufike ukuthi akusizi lutho noma ungakhala. Manje ngizobonga uNkulunkulu ukuthi ezimeni zonke lezi uSara wamphendula uNkulunkulu ngokuthi amnike umntwana. Mina uNkulunkulu ungiphendulile ngokuthi nje anginike impilo. Angisiyo umuntu kadokotela, angisiyo umuntu wamaphilisi, angilidli iphilisi, angiguli ndawo. Phezu kwezimo zonke engidlule kuzo, angiwadla amaphilisi e-depression, angiwadla amaphilisi e-BP, angiwadli nje amaphilisi bazalwane abangwa yizifo ze-stress. Ngibonga uNkulunkulu, ngizobonga uNkulunkulu nje nginobufakazi umethu uSara uNkulunkulu ungenze ngahlekeka. Noyizwayo lento angahleka. Hey, noyizwayo nje indaba yokuthi kuthiwe nje ingoba nge-careless. Angahleka ukuthi kanti hey u-careless. Awayazi ukuthi uyishiyephi, kodwa nje ngibonga uNkulunkulu ukuthi noma ngihlekekile uye yena wama nami, waba sesayidini lami. Wangavuma ukuthi sekudlula fika lezo zimo ngibe nesifo esikhozwa yilezi zimo engidlule kuzo. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu ukuthi mayethi ngoSara uJehova ungenze ngahlekeka. Umuntu uyahlekeka abazalwane mawukholwa kunesimo odlula kuso uhlekeke, kodwa uJehova ame ngakuwe. uJobe bazalwane walahlekelwa yikho konke, walonda nje ukuthi angahlahlekelwa uNkulunkulu. Kunomhlabelelo osecilongweni levangeli othi thatha konke nginoJesu. Ngangashongo ukuthi azithathwe zonke lezo zinto, kodwa zithathiwe. Ngizobonga uNkulunkulu ukuthi ngisele nginoJesu. Inhliziyo yami ke yathi mangivuka ekseni kwafika ukuthi yazi uNkulunkulu akekho umuntu ongamthatha uNkulunkulu enhliziyweni yami noma ongangithathela ukukholwa. Yimina engizokulahla ukukholwa ngokuhluleka kwami, kodwa uNkulunkulu yifa nje elingake lithathwe umuntu. Ukukholwa nje ukusindiswa yifo ngeke ulithathelwe umuntu. Ngizobonga nje amandla kaNkulunkulu ukuthi nje izimo engidlule kuzo azange zangithathela ukukholwa, azange zakuqeda ukukholwa, futhi akukho lapho engeke ngafikelwa khona ukuthi ngimsole uNkulunkulu ukuthi inkosi kwenzeka kanjani, ngoba zonke izimo iziteps engidlule kuzo kuthe makudlula ilokhu indaba yendlu kwathiwa nje uma ukwazi ukumthethelela funda ukuthethelela nabanye abantu. Kwathi kudlula emalini kwafika kwathiwa-ke kangimthethelele, la sengifika khona ukuthi-ke lo ebenginganakho ukumqalekisa kwafika ukuthi manje ngimthethelele, sengidlule ukumthethelela. Manje ngizobonga amandla kaNkulunkulu bazalwane, kuyisibongo kimi lokho, kuyisibongo nje sokuphila, kuyisibongo sokuthi ngithethelele, kuyisibongo bazalwane sokusala nginokukholwa ukuthi kuthethwe zonke lezo zinto. Waphinde wangipha amanye amandla, kokunye ungiphile amandla ukuthi ngiyithole ifoni, ungiphile amandla ngayithola imali ngafulela. Manje ngizobonga uNkulunkulu ngamandla angiphe wona, ngokukholwa angiphe khona, ngempilo angiphe yona. Kungumusa nje bazalwane ukwazana nenkosi uJesu, kuyinhlanhla. Ngiyabonga bazalwane, ngibonga ukukholwa, ngibonga uJesu ongumqalisi nomphelelisi wempilo yami. Amen. Siyabonga.